kesel amat bebandilan tuh baru nang. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Lin, kebeneran di main lo baru. Rongsok. Punah ada serian. Ih. Udah sabar. Atau yang usaha lah. Usaha turun derajat amat sih. Yang penting itu halal ya. Jual naon? Rongsokan dia kan keren. Jual aku saya tadi jual. Tauin aku malah eta. Hah? Goceng lah. No, celek menawarna. Mana? Di mana? Terus dia keliling ulang ke pundi karena jual. Oke, engkol dengan ge. Oh. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Ya Allah. Rongsok. Derajat jasa tuna. Kurang berapa? Ayo ge. Oh, Pak berat. Mana mah rada ieu rada bolongot ya. Luar biasa diolona. Oh, Ayo ge. kurang jerone beren batu. Ayo. Sarung ayo. Karung mangis nyangan kayak ge. Rongsok. Bu, rongsok, Bu. Iya, Ujang, sekarang yang kemarin dijual. Oh, oke. Rongsok. Oh, Jing, orang kemana ya? Orang kemana ya? Jangan-jangan orang kamari Iraha, Jing. iya baik. Atuh hayu bae. Jing ret. Jalan baik ge. Dek naon engan? Sama yang dipuin. Kulin kemana deui, Jing? Iya, ulin kemana ya? Bingung tadi. Bosan teh nya. Kadinya deui. Jajanan Julia. Bogana naon nu dijual? Pokoknya rongsokan doang gini. Udah rongsokan dikit ya. Atuh jual kunaon? Oh, lumayan. Oh, rongsokan. Biasa ngalewat bae nya, unggal poe. Mau. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Dia nih, Bro. Jangan ngeureun aing. Ih, rongsokan mual. Ih. Dari tukang rongsokan kali. Sekolah berusaha sendiri kok Rima. Wih, hebat amat Rima. Sekolah. Ih. Terus kayak enak aja rongsokan lagi ya. Bener. Oh. Enggeus. Oh, sudah itu. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Tuh, Jing. Rongsok. Oh, Jing, setat. Pantes Sih, manehna jadi tukang rongsok. Oh. Nah, beneran nih, apa itu rongsokan? Tapi namanya itu makan jual naon, Jing? Ya. Kan? Jual naon? Lumayan tuh harganya, lumayan nama. Duit anjing jajan. Oh, senang. Ini dipengen ya? Kira itu. Oh, rongsokan dulu ya. Orang pergel amat. Es bae jeung. Oh lah, dia mau iya jeung kada ulin ka dieu ka ditu jak urang pengangguran. Atuh, main dia main HS be jauh pegawaian pengangguran mah. Emang ka eta supaya leuleus cenah awak. Males teh dia mah. Males bae dia mah. Naon deui jeung lah dia. Suruyuk jeung. Wih, bae. Jualan aja dulu ya. Udah sar. Pulang aja yuk. Selumpangan aja. Ngarupun lah. Jelasin dia mah. Iya, nongkrong lagi yo, kopi mana? Wah, tah kopi buat duit beli lagi. Beli dia. Dia mah pengangguran kita beli kopi. Nyaho teuing. Ngajal tangkil dah. Kebun dia ayam renyi. Tangkil. Parak di ala doang ke bulan kamari. Dia mau kolot aing. Coklat dah. Mah kepepet mau duit dia. Tuh. Rongsokan. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Woi, dia jual dia. Nah, ngeureun aing. Salah ya dia. Wari. Jawanya nyuk si saprol teh mah. Teu salah. Teu nganage usaha. Oh sih. Kilo seberapa duit? Mun aku sakilo 1.000, mun besi 2.000. Kardus? Kardus gope.
Murah amat kan Gope Enak untung ngoji. aja sih oh. Oh, ih, dia makaya wae oh. Dak mual. Ih, Oh, tungguan di dia aing boga yo. bener. Oh, Ih, Tungguan deh. bagati. Oh, nganter malah yuk. Bisa kayak prol dia. Jangan iyo kore mah. rongsokan oh. Tuh lah. Ih. Nah, lagi usaha kecil-kecilan yuk. Terus menang incan ge. Geus aing keseutik. Enggak sih ide na prol aya bae aneh. Coba emang dari ya Iya, boy. pengangguran. Kreatif pode jelema nama tapi ya wanian teh gitu daek gitu. Ede. Oh. Langsung isi itu nggak usaha. Oh si prol gagah dia mah mental mah. Urang ngajual naon? Oh, iya ayo. Karena si Saprol. Ya, apa ieu ge? Jual kurang jalan be, jual naon tan, penting mah berat be. Mana mah jelema na yuk gede-gede ge poho. Oh, bener. Ayo ge. Ayo. Aing aya di imah yo. Naon? Tahu kolot aing. Oh, bawa. Bawa kau di bawah. Oh, geura balik. Oh, ya. Oh. Kayak Didi. Oh. Orang ngarunganan lotnya. Ih, kada eta. Tenang. Hoji, arung na aya tuh. Oh, geus ayo. Salah tah. Kan yang beratnya dong bersih kan. Oh, satu menit itu dong bola-bolanya. Besurun. Sayo ba? Kayak dulu lah namun sawong. Nah. Lumayan kan ya. Kayak sawong tangan kecil. Kebul amat. Sama nak. Yo, atuh berak kilo tau nggak? Ayo. Ayo gengus. Jalan bawa dah udah. Ayo berangkat lah. Ayo. Yuk. Rol, yuk deh. Bener ya. Oh, dia mah tunggu sekodong. Baru sore ya sore. Sabar ku dong. Sapoting nih dong. Wah, nah. Dong berat amat dia tak. Atuh berat lah. Dia mah ambu kata ke bawah. Dia dong ge. Oh, aja lumayan. Coba kau yang cekan ge. Besi. Duit kabeh urang main ngopi. Cekan teh ya. Dia teu percaya amat jing. Mau saya masuk ngolo bae. Ih. Duh, jing. Cek tah. Ya imah, ya dulu aing dulu. Dia. Ih. Ajang dia. Dulu ngomong. Ih. Gura bae tak paling gubal kepanggil deui. Sia gura bae gitu. Ih. Ngolo bae eta. Lu sempul. Ih. Bang aing keliling bae. Saya ngelintir lah. Rongsok. Ibu-ibu rongsok. Rongsok. Woi, Ibu rongsok. Gangguan. Yo, aing teu ngajual teh tadi. Coba aja yang kilo kan yuk. Berat soalnya. Kata bosi ta nang kami. Ya, iya kaleng-kaleng tuh. Bener. Kan eta sar kalengnya dah. Dia bisa teu percaya yo, bosi. Oh. Coba kilo orang kayaknya. Oh. Menang yul meureun gope mah bong. Bener ngilona. Kegeran amat sih. Coba berat. Berat tah. Berat cenah bolon gitu dong ge. 10,5. Nah, setengah. anjing. 2 kilo, 2 kilo. Nek mah yo. Ting 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 ting. Malah eta sakitu. 2,5. Geus setengah. Nanti mang eta lah tah. Ayo mah berat. Berat amat setengah dah. Yo. Aus ku yang murah deui. Berat sih mah. Sangkeun dia tangkal. Nah, anjing. Tah 3 kilo eta. Wih, 3 kilo bae. Ih, Berat. yang ieu bae 2 kilo. Iya, berapa bisa kilo? Mau. Ibu sih ini 1 kilo. Kaleng 2 kilo. Ngos ngel bae. Ih, nek moal. Umal di tang. Nah, udah kadang mah. Main be dia mah. Usah bikin bae pada numpuk di main. Iya sekalian ya kilo. Oh, gerak. Kilo aku jeung. Tuh kasuna ya. Enggak. Wah, na bae makro butuh kami. Oh, kain. Sajak dulu. Oh, bro. Nih. Kamu ada receh.
Tuh, main dia untuk kasbon lah. Biasanya ada duit baik ya. Itulah iya mah. Bagus, main pro. Bagus ya. Yang mulai es yang turun nata. Oh, Iya. bawa tadi pulang. Kalengan nih lumayan. Bener. Atau iya bener. Bagus. Beli es. Lumayan, 10.000 ge. Heran. Yang mulai es aja ewang pas. Enak minta. Sabar. Wah, mana nih? Berarti ya. Rongsok, lumayan, rongsok. enak. Ibu-ibu rongsok. Woi, Prol. Yo, rongsokan ayo. Ngejual. Mana? Yo. Coba dulu kan cucingan. Oh, Tuh, lihat lo bayu. atuh lah. Ngomong tim habisan dia. Sana ing mah. Kan harus ngacepan. Oh, sira. Sira supun. Oh, Supun yo, geran. Enggak anjing dia, Prol. atau aing mah usah kecicilan we, datang suan we, maupun podcast. Oh sih, bener, Prol. Prol, Oke, ih, ini sudah duit ya, Prol. geus kayak kilo heulan. Hah? Kilo heulan. Mau bilang urun 100 kilo mah, Prol. Terus kilo we dia. Oh lah, kilonya seberapa gitu? 1.000. Aku ambil. Murah amat. 1.000 sekilo. Ay, mahal banget ya mah. Tuh, lihat tuh. Heulan. Siapa ada yang bantuan? Saya. Kira kilo ya? Heulan yo. Oh, Jadi tah. tuh. Ya, kilo. Nonton gimana? Oh. Tadi Ih, itulah dia jing. Tiền con quẹ sao thôi. Đẹp mấy con rồi Dũng. Kok beneran jasa Jing? Aing udah balik tadi. Kasih jamet nongol, pakai karungan. Dia ada buku jasa. Bagus itu, tapi bagus Juk biang. Di jamet. Di hutangnya. Sayang tuh anjing oh. Bego gas. Nonton gimana ya? Oh, pikiran. Mau gitu. Bener jing. Karung laki amat sih gua. Lihat anak yo. Lu anak apa? Oh. Astaga. Kilo, Prol. 10 kilo. 10. Oh, Ada duit ya? 5.000. Tambahan ke. Gua cuma butuhin. Zaman hawar bae. Oh lah, capek-capek. Siran yo. Teteh 1.000-an ke. So. Tambahan. Nah, gitulah. Sudah ribet bawah itu. Itu balik. Balik aja. Oh, nunya. Lumayan. Beli jajan. Bebek beli ya. Wah. Joko ini bukan kan perasaan aing ini. Kado cibana ini. Coba cikin bukan. Aing kalau di bae ieu mah. Ih. Teu si ruyu. Teu du kacibana. Ngelawan bae. Bae iri. Ini ngolo di bae ke. Tuh kan, kayaknya bener. Ih. Paling budak dibayar ongkoh, ngolo di bae. Jadi coba deh. Bisa buat ujung-ujung sama ngolo di bae.
Masya Allah, kayak budak ngomongan baik. Ih, rugi aing hari kieu mah acara. Maing skieunya. Bang, bang ketemu budak durah baik ku aing. Ih, kakang gede mah. Ngecekan ku aing eueuh. Uh.